Uba tilang wa IAS Deputy Commissioner jungka Southwest ka Sales District. Ulayo ban pli ka we na ka jakari dokha ka babunjaj ni ka Backyard Ornamental Fish Rearing Unit haga shnong molongwir. Ya ka ni ka Backyard Ornamental Fish Rearing Unit bala pli daw DC la long try daw samla iban donal yo pnyaw ubre ukun jung uba elbok wanyang bad ka kong antisi yo pnyaw. Tibade na ka shnong molongwir. Haga baya ka ni ka jinshnay ka jing ban bu ikidokha. Layo na ka skim PMMSY jung snam arjar apo way. Kabah ka jingmang pisa kabalay laktingka. Hakane kayeng manri kidokha layu I bonel samla ulabu ya bunjaj kidokha kan tubru iki kasaw ki kaksiar kadakar berkiwede. Kibalay dan lang hakane kasngi kilong nadu uba espasa superintendent jangka fishery uba ay laurenyang MCS block development officer jangka makurat block uba el kanjing MCS subdivisional jangka ranikol civil subdivision rengkat kibahi ngasem jong samla ibandonal yaw penyaw. Ka keteng jema kedai ba event donal yoknya na mangwe Southwest Sales District maka ni kayeng ke mangyom ta kedai Jepang ka Backyard Ornamental Fish Rearing Unit ajar peu atway but aku bedai berkene ka skin di yo kedai Jepang banpun roy banpun ka ya ki dokha ni kini ornamental fishes ba pengiaya ka jingelang ka jambe kenta di sa reduksi jungi di sa pasang di video di STO kunjo di nutritional di sensasional baru kiba dalam nang ni ke pemerintah melalui staff maka fisheries berkunjung di ka diman di jemaah ke renang mereka pemerintah semua aku lay pilang poro ba playo banyak wanang akan ini kunjungi akan kita jamai kita mengia sakhi mereka program mereka ba pemerintah akan mengia menpilih mereka Backyard Ornamental Fish Rearing Unit. Kene kedai ke skim ke ba la Yarap nang ba ke skim PMMSY kedai ke central scheme ke ni ka Perdana Menteri Matsya Sampada Yojana 2021. Te I ba event donal ilong iwe ne ki badan bok banjwa igani ke jingra bak kumbala krani ba event donal bat kunjuk roi kong dewan la ban menta ka igi bengyo I menta kolong kejing trestom bat kejing ye teli abang kejing ye teli kolong kapor no kejing ye teli I sieng sistem pankersan ya kene ke project ka ba event donal ni yo hapor bingi wanang kong apor punya work order ini ditangi sembaret rai iba iban dona last tang ya kene gambar ri ini dokha te kumbala ong ba kajing mang pisai kene project karong kene lailak tengka nak harga ba ka sarkar ka ai tak 60% the rest part kene own contribution ma 40% kene own contribution rai bangi pat ni ba contribution na beneficiary maklah palat ya 40% kata kali number 1 kabaat pat kelongba ngai ibe ba even donal ide beneficiary iba la long kumal ajit kerpang kani ka kam ko ba itre ba donal ro kan ko sa ini ba niatre lang si jeng kawara ka jingateli kawara ai jingateli hakan di kini pa di khon ka jingajan di kini pa di khon kecinya soto jemon but light na ki kam kai ko somna ki light kam kai habang iben beriya lagi kam number 1 niyo ki khon ki ba tip yang kam ko number 2 niyo ki khon ki ba light na ki kam ki bang seso number 3
kajinyo ay kasan kham iyo nomor ba bara niaran banta ni chitrai de sakoi ko anong karong kani ka kam ornamental aquarium ba kibriu kikwa hawan bu tamba bon kibriu kim tip la nangno kene kwa jano tin kontak kim tip la ki bon kan be ba hawan bu ha ji kisan dukan wat ga takar de kajingdan ini ba donang ba ni persan nang berkelim kan sa pen friang yang ada kubur ada di time mau pulang ke time southwest ini but ini sekarang ba diberiu kubur mana bagi labur di order wilayah wilayah pensinar sini diberiu kami ke kam ke sitam dari ke kam ke kabam dan jenjar kepala mana hamu kubur hamu berjeka kam nas karen kador kan kam darat tham thì kalau akan khám cấp thì quay cái này là phải một cái một số tiếp như cái này là không có bắt một số ai số cái jual jadi bah Donald bagi para jenis bắt next kan bah ini kami kita mengenai